Jedan od posljednjih zadarskih oriđinala, Dragan Vlašić, poznatiji kao Vlajo, preminuo je u subotu u 2 sata i 43 minute u svom stanu na Voštarnici u 54. godini života. Zadnjih se dana osjećao izuzetno loše, a smrt je nastupila prirodnim putem. Zadarska duša, kojeg će generacije pamtiti po pitanju imaš li kunu, napustio nas je na Valentinovo, isto kao i Gracijela prije nekoliko godina. Zadarske legende tako očito imaju neku tajnu vezu. Vlajo je bio omiljen među Zadranima, rijetko mu je tko odbio dati pokoju kunu, jer bilo je u njemu nešto djetinje, nevino. U svojim skitnjama ugostio ga je i naš Toto. Vlajo je otišao, no još će dugo živjeti u zadarskim kaletama. Sjedimo ovdje ispred muzeja, evo ispred nas je Donat, a kraj mene je Dragan Vlašić, popularni Vlajo ili Jovla, legenda grada Zadra. Dobro večer, Vlajo. Dobro večer. Evo, ja sam dobro, spavao sam 7 sati, noćas ručao sam, juhe i kokoše. Rekla maca dođem ranije, Gotam ne radi, ne znam, večeras Maja, pa tamo neću, ne mogu ući. Sad, kad je Gotama ne mogu žicati i ledeno je da mogu ući onda Ina Bosna, 100 kuna, neko da i šef, i piće i doma. Dobro, evo reci nam ovako, Jovla, ti odmah prigrliš taj mikrofon, voliš mikrofon, jel? Voliš? Evo, čekaj, polako, evo ovako. Aj sad ti nama ovako početak reci, kako ti je na ovo vrijeme, jel ti smeta recimo ovo kiša, jugo? A smeta, ne mogu bez kišobrana i nema niko po gradu, ne mogu, teško mi je profitirati za pivo, za cigarete, nema ni ujutro slabo, sam turist, teatri i ovo, advokati, odvjetnici, sud, slabo ih ima, lovre se ne sunčaju, malo svita, malo advokata ima i nekretninama i to je sve ujutro. Uvijek dobijem i od nekih 20 i 10 i 40, neka padne i 50, ali uvijek sam u reketu i u strahu od narkomana i nekih ulicara. Jeli? A koliko ti onda zaradiš ovako dnevno žicati? Pred Novu godinu onih dana i Božića bilo mi je u hodniku oko 800-900 kuna i to sam sve što sam bio dužan, a nije stvar droge ni oružja. Kako si dužan? Kome si? A reket što. Reket? Kako? Dragi slušatelji, Zadrani i Zadranke i svi koji ste u Zadru i Hrvati i Hrvatice, ovo su emisija moje šetnje, moje skitnje. Tako je. Po gradu je periferiji Bili Brig, Petrića, bulevar i tako, autobus nekad na noge nije, Voštanici me tira iz kafića, a svi zbog žicanja i u gradu baš, evo ti piva, aj sidni vani, nemoj mi smetati i tako. Aha, ali dobro, a reci mi koje ti pisme najviše voliš, što pivaš ovako kad si u dobro raspoloženju? A volim i od Grdovića hitove, recimo, volim od Grdovića da je meni u životu dobiti 7 na lotu, kupija bi tebi veštu i za cilom isto napravio feštu, kupio bi ti tovara da me vodi do oltara. Nikad ja neću. Prošlo moje vrijeme na Donati muzeju kad je bilo i droge i seksa. Nju slaba potencija, slaba apetit. Uvijek sam u kafiću i kad sam u vikendu kad je najbibince reći ko je, ko nije i nikada neće. Jesi dobija kad na lotu? Jesi dobija kad na lotu? Jesi dobija? 7 na lotu? Nisam, a i nisam našao na ulici ima 2 godine, ni 100 kuna, ni 50. Evo ovako ćemo staviti mikrofon da nije blizu, znaš. Dobro, ajde sad reci, jesi dobija na tombuli? Nisam, ne igram tombulu. Jesi dobija na kartama? Dobro igram briškulu, trešetu, znam imotirati, mauš, ne znam, neka se na Donatu, vi se niste rodili puno što me znate, što ste srednja škola i redovna vojska što je bila i faks, mauš i poker na Donatu, ali nije bilo lako, sad nema uličnih tuča, bilo je nekada uličnih tuča iz cijelog grada i Arbanasi i Varoš onda se je bilo, ali sad nema. I Šolajna i Bibinje, bilo je Bibinje i Binci, Šolajci, Šolajna, Dijatri,
studentski to znaju i mlađi, 40 godina što su mlađi od mene. Ja mlađi gledam, sam prošao i 60. A dobro, jel ti znaš ko je napravio stoj na ovoj katedrali? Bog! Ko je napravio stoj na katedrali? Stoj na katedrali napravio ovaj što ima brod roditelji i obitelj. I na kuli bija glavni penjanje, onda je bija penjanje džir, skakanje po rušavinama i po borovima, po kuli u kapetanskom. I na Anđelu ima je tako srce. Stoj napravio. I penjali su Tica Kolić, ona što važu, što biciklon i što ima brod sezonski i radi, ja mislim, preko zime u Obrovcu. A dobro, reci mi, evo, Vlajo, ja se sjećam tebe, ja kad sam bio mali, ja se sjećam prije rata, da, davno prije rata, kad bi ti u kinu čeka red i onda bi preko reda kupova karte, jel tako? Je, istina. To me znaju većino i kad sam na bulevaru i iz sela, krenuo 80-ih, ali bilo je i prije. Filmovi Bruce Lee, Oficir, Gentleman, Kino Zedar, a sve je bilo pobjeda više. I Bruce Lee, Lepa Brena, to je bilo raspodano, nije se moglo od blagajne do malog mista, do kafića ući. I onda bi ja preko reda kupio i dobija novaca, onda bi kupio i nekad i karata, pa bi proda. I napun mi je pandur, i to Bosanac, i uzeo 30 karata, pa sam plakao i napun sam sakrijao u čarapu. Pa sam nekako prošao. Inače se živjelo od toga i po 50-60 karata i neki su bili frajeri. Bilo bi raspodano, ne bi išlo, pa bi raspalili karte, ne bi ni curama dali. Jesi dobro zarađivao onda? Jesam, ali sam bio s jednim spokojnim od alkohola i prijateljom jednim, što je još živ na vinu i na pivu, došao mu je brat. Pokojni još je živ, jel? Ne, ali sve je prošlo, i drogu, i kulu, i strani brod, i jedan Slave, znaju ga i mladi, kad je smjeno Kregotna. Samo je doma i još je dobar. A dobro, reci mi, kad se bolje živjelo onda, prije ili sad? I taj lova je išla u Slavka, doli gdje je Rio, Tovara, gdje je Rio, gdje je Time. A kad se bolje živjelo? Išla na pršut i na vino, pa jedan ga istuka, pa sam, da je to bilo prije, bila je moja lova i sa strane. A dobro, reci mi kad se bolje živjelo, kad si bolje živio, sad ili prije? A bolje? Kad si bio mlađi? A dobro, ima za problema, ako sam nešto ukrao, ako sam ima poslije kad je bila droga džir, zbog zatvora i onda kad škole Veljka Vlahović, gdje je Šime Budnić, Voštanica, i bilo je onda problema, par njih uvijek ima problema, čak mi je tu jedan Mile Britla, što je vojski umro, što je bio hrvatski rastrojen, Britom maha i sa ekipom iz grada iz Varoša. U malom parku, bajonetu baca kraj glave i šale. A di si se ti, Vlajo, di si se ti okupljali, di ste išli, di je onda bio džir? Evo i ovdje, di sam sad na muzeju, tu se vidi, neko se sjeća, što ima 32, što je živio u periferiji u gradu. Neko možda i županije i sela. Bilo je tu hašiš, marihuana, tu sam sjedio s prijateljom, on je tu na Donatu, puno njih u moje vrijeme umrlo i tu smo, gdje je Stela Kafić, slušali po vašem izboru 12 do 15 i to postoji danas Dražan Vrdoljak, Ante Batinović, spikeri. I fiksalo i bilo je LSD-a i čistih stvari iz Indije i svega. Nećemo govoriti jer može neko doći. Može doći policija pa ga uvaziti. A dobro, a reci mi Jovla, znamo da si ti radio i na radio, da si imao za vrijeme rata, da si imao i emisiju. Jesam donao TFN kod Jovića, Olivera izRbanaca. Imao sam i prije... Koju emisiju si imao? I prije rata, go, kako do podne, tako poslije podne, good morning, good afternoon, how is morning, how is afternoon, kako ste do podne, tako ste i poslije podne. I bio jedan propalica, pijanac, ja mi da je umra, jedan Slavonac ili Bosanac ili Zagorac. Uvijek si dobija love, jel? Bilo je love, ali sam dosta emisija u omladinskom i na Cerariji, na mostu, vodija, pa sam ja nosio pive. A kako se zvala emisija? Poziv u pomoć. I ti si bio profesor? Profesor Pivana. Ali dobro, sad kužim da i profesor Pilana, reka mi neko da novaca i kad neko časti, onda ga pitam koliko imaš, što te brige, ti policajac, a on ipak mi je drago da ima čovjek za živiti, za dicu, za isti, za auto i za trošti.
kad beže ne, a? Kad si bio profesor, što si ti onda na to radio? Bija si voditelj, zvali ste profesor Pivana. I slušatelji su se javljali i što ste pitali, a ti si odgovarao, je li tako? Je. A što ste pitali? O čemu? Bilo jedno pitanje, javila se iz Londona, to je bilo 93. treće, to rat bio. Tako, to rat. 93. već manje bombanja i manje granata i struje i vode i išlo se po gradu i po kolodoru pilo i 4. i 112. I pilo se i trošilo i terenske i bilo je i meni i pozdravljao sam i njih. Dobro je bilo. Jer civilizacija, ipak kolodvor i grad nije kad 41. i rade u drugi svjetski, kad je Rade Končar streljan u Šubićevcu od Italijana i Ustaša. I onaj Lola Ribar u Zagrebu. Je u Zagrebu, je Lola Ribar u Zagrebu. To su dva Hrvatska, a ono u Partizani, to je bilo u povijesti Sjevan Filipović i onaj Čedin Dražević i koga je. A dobro, a što ste me pitali na radiju? Ajmo se vratiti mi na to. Koja pitanja ste postavljali na poziv na pomoć? Dragi profesore, javljam se iz Londona, moj konj ima 5 nogu. Reci mi što da radim i u čemu je stvar. Draga curo, good evening, how are you in London? I Croatian Zadar and Dalmatian. And tonight, good night, and eat no big drink little and sleep and morning and walk and kafe. Dečki, i voštanice, 5 nebodera, Blaže Valjina, Kaufland. I onda, znači, ti si odgovarao na pitanje, ali tako? I dragi profesore, moj konj ima 5 noga u štali, to nije u redu. A ja kažem, draga curo, ako konj ima 5 nogu, inače domaće životinje imaju 4. Pas, konj, mačka, krava. A slon? Slon, isto 4. Ako vaš konj ima 5 nogu, to je isto kao dijete kad se rodi bez noge i bez ruke, bez oka, to nije u redu, to treba kod doktora amputirati, injekcije, platiti. Ne smije ima 5 nogu. Ne smije ima 5 nogu i ako prođe amputacija, kao što je meni druga operacija, što ima enduro javu, ali nisam vozio što klinici pričaju i da su mi još šalje pričali da se tuka, ja sam svjestan da su mi svašta, da sam imao isto problema i da nisam bio baš fizički, ali nisam ni na plušu, ni na internu, ali ne čuvam se, ali to je svakom problem i najviše curama i damama koji je dobar posao, koji imaju žive zdravlje. I to uvijek čujem, samo zdravlja, bit će svega. Evo, da te pitan, jel voliš ti životinje? Jel voliš životinje? A volim, ali ima i opasni psa, pitbull, ne volim ove ulične mačke, još kad je crkotina i ružna i gadljiva. A koja je tebi najbolja životinja? A pitoma mačka, pas, vučjak. A morski pas? A ne morski pas. Ne voliš morski pas? Morski pas, a ne znam, je... Opasan, ali? A uvijek se desi, gledao sam dosta filmova i reportaža na televiziji, ali i sad u Australiji ljeto, u Floridi, u Havajima, Africi, kupanje, uvijek se desi na plaži da proguta i dječaka i djevojčicu i glisera i skijanja i ovih što se kupaju i, Isto, da. Bilo je i na Jadranu, bilo je i kod nas. Jel voliš ti plivati? A baš, zadnjih godina me ne pravi zadovoljstvo baš. A ja znam i dečki koji se malo kupaju. A di se najviše kupao ti? Kad se zalome, ali ne kupa se baš svak. A di si se bija najviše kupao? Kod nas stranci, kaludi i kad dođu iz Bosne i Slavonije i Zagreba. A di se ti kupa najviše? U kojoj plaži ti? Di si bija najviše? A ovo lito tamo gdje je Jahtin, gdje je Niko restoran, gdje je Borik, Diklo, Turanj, gdje sam živio gdje je otac bio u miliciji bivšoj. Ima i penziju, još je živo, 82 godine, ne pije, ne puši. Vidiš, to je dobro. Čuva se. To je dobro. A ti pušiš? A to je dobro za dug život. Ko što bebek bijelo dugme pjeva. Velika gnjavaža u životu, doživjeti stotu. Kako se mala dobro ljubila, usnama zrelih trešanja, a odavde pa do Dunava, nije mogla pa izgorila. Svaka čast. Dobro, odličan si, pa ti si pravi glumac. Jesi glumija kad? A jesam, Zarski memento, filmo... Što si glumio u Zarskom mementu? Što si bio? Talijan? Talijan, karabinjer. I još jedan film na vreme, tamo pak
sa snima, pa sam dosta novaca dobija bija. Ali nisam bija nisam bija kondicionalno jak, pa se ispalo nisam bio kao glumci i neki smo. A što si glumio? Nisam zadnjih godina fizički. Što si bija glumio? Pa ne mogu, znao sam na koridoru kad bija raz smeće nositi i kartone i kad sam bio mlad i u Gaženicu ići iz Voštanice gdje je blizu Bibinja i Sojare. U koju si osnovnu školu išao? A osnovno sam išao u Vemir Škorpik. Gdje je to? Prošao sam iz 7. i 8. s 3, jednu sam godinu pao, prije toga Filipjakovka je Biograda, gdje je bio popravljeni dom iz Rijeke, Zagreba, Splita. Prošao i to, ali nisam bio a u moje vrijeme što je bilo na ulici, prošlo i Glinu i Goli otok, neko je istradao na Golom otoku i prije nego što su neki znali na tuđu, što se nekad bižalo u Dženovu na ukrcaj broda i se nije učilo, a ovi što uče i što imaju novaca, sam po Kalargi, i vide i svita i imaju i dobro žive, ali neko je to bio mangup, pa je po Njemačkoj, po Italiji, i po Švicarskoj, i po Francuskoj, ima ih u Ameriki. Istina? Istina, bravo Jola. Ajde, reci ti meni, što ćeš večeras raditi? Što ćeš večeras raditi? A ne znam, možda odem do Jazina, pa Džubi Johnsona i Lalića i ove iz Pari. Sad, evo, Zadar dobro ide, Jaco je zadovoljan, Petrović. Pozdravljam Acu, puno zdravlja i sreće i cijele momčadi i da Splita dobijemo i poslije Partizanom i Partizana, ako ne, da budemo drugi pa da igramo play-off i ako bude u Zadru i više se pravi nova dvorana i bazen i saunica i morat ću vidjeti, blizu mi je, to je blizu svakome i grada i periferije. A dobro, reci mi, hoćeš još nekog pozdraviti? Višnjik se pravi. Imaš nekog posebno pozdraviti? Biće bazen veliki, biće sve. To je točno, da. A Džubi Johnson je izjavio, čitali ste Zadarski koji čita, da mu je nostalgija za Jazinama, ali da mu je drago što su napravili Višnjik. Dobro, a recimo, imaš neki poseban pozdrav, evo, za kraj? Poseban pozdrav svim Zadarima i svi što me plate pivo u kafićima i daju i da ne za drogu i drugima da ne dajem, da će mi dati sendvič i večeru, samo da ne dajem drugima propalicama. Što je najbolje? I pozdravljam Ciketića Ciku što Jakni ga drži, što mi uvijek da i patike i u prosjeku najviše. Cike, pozdrav. Cike, pozdrav. Evo, dobro. Hvala ti, Vlajo, na ovom razgovoru. Ideš, jel? A čekaj, čekaj. Evo ti nešto. Evo, stavi u džep, ajde. Evo, pazi da ne padne. Evo, dragi gledatelji, to je bio naš Jovla. Živio, bog. Pomenio sam i školu. Ajde. Kako se zove ova emisija? Pozdrav pomorcima, što vide cijeli svit. I kad dođu doma, nek imaju za obitelj, za cure, za žene, za roditelje živjeti.